転生。 Naruto svet postoji već više od 20 godina. Tokom tog vremena dobili smo originalni Naruto serijal, Naruto Shippuden, brojne filmove, romane i na kraju Boruto. Toliko veliki univerzum doneo je stotine likova, hiljade događaja i bezbroj nezaboravnih borbi. Međutim, što je priča postajala veća, pojavljivalo se i sve više pitanja na koja nikada nismo dobili pravi odgovor. Neke od tih misterija fanovi raspravljaju već godinama. Da li se radi o greškama autora, promjenama u priči ili nečemu što jednostavno nikada nije objašnjeno. Danas ćemo pogledati 5 najzanimljivijih Naruto misterija koje i dalje zbunjuju fanove širom sveta. Prva misterija, Pakura i Hiruko. Jedna od najvećih misterija vezana je za Pakuru iz sela Peska. Pakura je bila poznata kao korisnik paklenog stila, odnosno Scorch Release Kekkei Genkaija. Njena sposobnost bila je toliko opasna da je mogla trenutno da isuši telo protivnika i pretvori ga u beživotnu jušturu. Prema zvaničnoj priči, Pakura nije poginula u velikoj bici niti od ruke nekog legendarnog šinobija. Njeno selo ju je izdalo tokom mirovne misije sa selom Magle. Verujući da ide na pregovore, upala je u zamku i ubijena je. To je ono što znamo iz anime serijala. Međutim, mnogo godina kasnije u filmu Naruto Shippuden, The Will of Fire, pojavljuje se Hiruko. On koristi upravo Pakurin pakleni stil kao jednu od svojih glavnih moći. Tu nastaje problem. Kako je Hiruko došao do te sposobnosti? Ako je Pakura ubijena tokom tajne misije, kada je Hiruko uspeo da joj ukrade Kekkei Genkai? Da li ju je poznavao? Da li je bio umešan u njenu smrt? Da li je možda došao do njenog tela nakon smrti? Film nikada ne daje odgovor. Znamo da Hiruko koristi Kimera tehniku kojom može da prisvaja sposobnosti drugih šinobija, ali nikada nije prikazano kako je došao do Pakurine moći. Zbog toga mnogi fanovi veruju da iza njene smrti postoji mnogo veća priča nego što nam je ikada prikazano. Druga misterija, kako je Kakashi odmah dobio savršeni Susanoo. Tokom 4. velikog ninja rata dogodilo se nešto što je iznenadilo gotovo svakog fana. Kakashi Hatake dobio je privremeno oba Mangekyo Sharingana zahvaljujući Obitu. Nedugo zatim dogodilo se nešto još neverovatnije. Kakashi je aktivirao savršeni Susanoo. Na prvi pogled to izgleda spektakularno. Međutim, kada se malo bolje razmisli, pojavljuje se veliki problem. Sasuke je godinama razvijao svoj Sharingan. Itachi je godinama koristio Mangekyo. Madara je ceo život usavršavao svoje sposobnosti. Ali Kakashi je gotovo trenutno dobio najjači oblik Susanoo. Kako? Nikada niđe objašnjeno da li je Obito zajedno sa očima preneo i svoje iskustvo korišćenja tih moći ili je Kakashi jednostavno uspeo da savlada tehniku u svega nekoliko trenutaka. Mnogi fanovi smatraju da je ova scena napravljena isključivo zato što izgleda impresivno, ali da nema mnogo logike kada se uporedi sa pravilima koja su ranije postavljena u seriji. I danas ostaje pitanje kako je Kakashi uspeo da uradi nešto za šta su drugim Uchiha ratnicima bile potrebne godine. Treća misterija, Tobi i njegova čudna visina. Kada se prvi put pojavio Tobi, delovao je kao potpuno drugačija osoba od Obita kojeg smo kasnije upoznali. Bio je niži, mršaviji, ponašao se kao komičan lik i kretao se drugačije. Godinama su fanovi pokušavali da pogode ko se krije iza maske. Kada je konačno otkriveno da je Tobi zapravo Obito Uchiha, mnogi su primetili zanimljiv problem. Njegova građa tela nije odgovarala osobi koju smo gledali godinama. Kada stoji pored Kakashija, Obito izgleda gotovo iste visine. Ali tokom Akatsuki perioda Tobi je često izgledao znatno niži. Neki fanovi smatraju da je koristio transformacione tehnike kako bi sakrio identitet. Drugi veruju da su autori jednostavno promenili dizajn lika tokom godina. Zanimljivo je da nikada nije dato zvanično objašnjenje. Zbog toga je Tobi i danas jedna od najdiskutovanijih misterija u vezi sa fizičkim izgledom likova. Četvrta misterija. Zašto je Naruto u Borutu toliko slabiji? Kada se završio Naruto Shippuden, Naruto Uzumaki bio je praktično najjači shinobi na svetu.
Posjedovao je moć devetorepog lisca, moć mudraca 6 puteva, ogromne količine čakre i sposobnosti koje su prevazilazile gotovo sve ostale ninđe. Tokom rata uspevao je da se bori protiv bića koja su se smatrala bogovima. Mogao je da deli čakru hiljadama ljudi. Mogao je da regeneriše teške povrede. Mogao je da se bori satima bez prestanka. A onda dolazi Boruto. U novom serijalu Naruto često ostaje bez čakre mnogo brže nego ranije. Pojedine borbe prikazuju ga znatno slabijim nego što je bio tokom rata. Naravno, objašnjenje može biti da više nije svakodnevno na bojnom polju i da mnogo vremena provodi kao Hokage. Ali mnogi fanovi smatraju da razlika u snazi jednostavno nije dovoljno objašnjena. Neki veruju da su autori morali da oslabe Naruta kako bi nova generacija mogla da dođe u prvi plan. Drugi smatraju da je deo njegovih moći jednostavno nestao bez pravog objašnjenja. Šta god bila istina, ovo ostaje jedna od najvećih tema rasprava među fanovima. 5. misterija. Kabuto je postao previše moćan da bi bio zaboravljen. Kabuto Yakushi je kroz cijelu priču bio jedan od najopasnijih i najinteligentnijih likova. Na kraju rata uspeo je da spoji sposobnosti brojnih moćnih shinobija. U njegovo telo ugrađene su karakteristike Orochimarua, Kimimara, članova Sound 5 grupe i brojnih drugih ratnika. Pored toga, savladao je Sage Mode na nivou kakav retko ko može da dostigne. Tokom rata predstavljao je pretnju čak i najjačim shinobijima. Ali nakon završetka rata događa se nešto neobično. Kabuto praktično nestaje iz glavne priče. Istina, pojavljuje se povremeno u Borutu, ali njegova ogromna moć gotovo nikada nije iskorišćena. To je čudno, jer bi po svemu što znamo Kabuto i dalje trebalo da bude među najjačim živim shinobijima na svetu. Mnogi fanovi se pitaju zašto ga niko ne poziva kada se pojave pretnje koje ugrožavaju cijelu planetu. Zašto čovjek koji posjeduje toliko znanja i moći uglavnom ostaje po strani? Ni na to pitanje nikada nije dat jasan odgovor.